Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 5, versikulo 24. Di kagsasao iti saan apudno, di kaagululbod, kan liklikam dagiti makaalilaw asao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, mangibabain talaga. Anya nga tayo tinaknakan na. Ay, bakit? Andakon. nagapamanan, nabarbartag ka manan, Tiago. Ha, makapasuron ka? Nene. Tabay, kasta ti saom kanyak. Ana, Sino tinagkunakan ka? Amapan mo ibagbagakin ni Martin, amapan iti ayan ni Mang Tomas ama sakit? Siya ana. Imbagam ka no amapan ni Martin. Taday tatibilin kan ka ni Mang Tomas. Tatawiden na ka no ti sanikwana, sakbay amagsat ti anges na. Angam idinapan ni Martin, awan ka no magtimbagbagakan kwa na ni Mang Tomas. Unay kalakit din. Di ka man agsasao iti saan apod no si ka, Tiago. Inauna ni Martin ngam iti sika. Nang runa unay kin ni Mang Tomas. Ngamapay akas tatar aramidam kadakwada. Kunaglaang dayjay kan ni Martin. Tamno mapanamat bisitaan nila kay Tomas nga ulitag na. Amo na masakit jela kay. Awan pa ko na amapan na bisitaan. Anya? Magbagaman di asawa, mana. Nakaungit ka daw nila kay Tomas. Gapo iti imbagan ni Tiago kini Martin. Apatawidan na iti sanikwana. Idinto tasaan mo't apod nung imbagana. Ay natatang, kanayon kumat nga ibagbagakin ni Tiago. Asar dengan nanti panagululbud na iti panda na atao. Ngam kaslakit din iyad adda na ti agsao iti saan apod no. Ibagam, asaan anasaya at tikas diyang aramid na. Imbaglagi din, tagul uli maglaing ni Martin. Tanusan, amangan no sa langadan nan. Ay, wan nga ro tatang. No apikit di mat akas jet asawak. Mangibabain. Laklakayan niya, wan manaknakam na. Sa nabali ko maano, ubing dagijay kat saan mait. Bayan nyo tatang, kasaritak tumanan ni Tiago. Oho! Yan adak to pa iti agsao iti saan apod no? Anya? Para day tala ang abanag? Pag tinulungan dakon nga agama? Adula amin nga amuyo nga agama. Oh! Tapno amuyo, adda nagimbagan na ti panagulbud ko. Tanapan kinita ni Martin ti ulitig na. Wen ngam saan mat nga rod anasaya at ti agulbod. Oho! Nagadukot nga amuyon. Bayandak ka dilaang. Day takid din ti pakasikuran yu kanyak. Sigay, makamu ka. No di mo kayat ti paisuro. Apay, awan ayat ti panunot ken nakam ko. Tapno pa isuro ak pailaan kada kayo. Lakay, kumusta itan ni ulitag mo at Tomas? Nasayaatan bakit? Naimbaganan, tanagtumarin iti agas. Mabalin man nyag trabaho. Nasayat nga rod no kasta. Naimbag ata napan mo binisita. Tapno awan ti makun ko na dagiti daddo madita. Wen bakit? Ay, awanain. Natakta ka nyag sapol iti karpinteraw. Nagtrabaho iti patpatakder ta balay ta. Sapay pasaray agtudo. Ay, Awan ka diti sa bali ang matangdanam. awan nga rodain, bakit? Busy na kano amin. Si kamot gayam data, Martin. Apay ka de. Agsapsapulak man iti tangdana ng agkarpinteraw paray. Ay katsya ko na, Martin. Amok matbasit ti agkarpentero.
Nakitam jay balay di talaod ak araramid. Da kami tinangaramid iti dayjay, pare. Ha? Ay, sa bagay mo't kidya, pare. Ay, anyangay. Makaumay ka. Ay, gatwa na, pare. Katapno na dardaras amalpas, mga yabak iti talo akadwak. Ha? Ay, sige, pare. Mayatak iti kunam. Kahit, kaano nga iti panangrugiyaw? Inton bigat mat lang, pare. Umay kami inton bigat. Sige. Agyaman no kasta, pare. Parcheck dagiti duwa nga upa amanok ta bakit? Mapan ka man kitag palingki. Gumatang ka iti pangrika daw. Aha. Adto iti 2,000 a pesos. Igatang mo amin na ita. Ha? Ken gumatang ka mutan iti agduduma tinapay. Kanan no isaw. Para iti merienda dagiti agtrabaho. Masapul an naimas mo't ati pasango ta. Tapno awan ti may bagbagad na pari Tiago. Nagadun ngay. Wen, tapno maganas damot atag trabaho bakit? Sa bagay. Si kangarod ti makaam mo, lakay. Bakit? Agluto ka man iti naimas apang rabyanta. Masapul ang masapa ta amangan ita, tapno maturog tamat anasapa. Ha? Masapa karumwar inton bigat, tamapanak ije ayanda pari Martin. Mapanak ag karpentero, tawan ka nung amin ti matangdanan dan. Ha? Nakitulag ka kin ni Martin? Mapan ka inton bigat? Wan nga road. Isu aka imasam ti agluto, taagbusugak ita, tapno addan to pamigsak inton bigat. Lakay, adutin sagana ta ataraon. Sigurado nga ibusen nyo amin dagita. Wen, nangro nagat na imas ti pan nakaluto na. Ay katuan nagluto akpay itikan kanen a meriendayo. Nasaysaya atin dayjay ngam titinahapay ako nam. Wow! May mayat manen no kasta bakit? Ala, urayem nga rod da Tiago. Inakmat aglaba ije karayan. Sige, bakit? Bakit? Ay na. Ne, apa yan nagsubli ka? Adda nalipatam? Ay awan, bakit? Nagsubliak, tagpapunsyon ka ni Pulano ita. Kat mapanak. Isu nga itantan mi pailaang ti panagkarpentero ija ayanda Martin. Anya, kat no nakitulag ka kin ni Martin idi kalman, saan aya? Wan, saan gaya man? Addanas kan apapanak ita. Ay na, Tiago, di pa ikit di bagada nga agul-ulbud ka manan. Ay, sawan dalang ati kayat dasawan. Basta sa anak ang matuloy ita. Anya, aldawan ngam awan pay da Tiago anauray mo? Ay, wen nga raw bakit? Nakitulag mat ni Par Tiago kanyak. Awan damot tan. Sapay nagado nga insagana ta ataraon. Asino nga timangan kadagita no awan damet? Mabit man lain. Awagak ti cellphone ni Pare Tiago. Amwag man no apay awan damot tan. Sige, amangan met no addadan iti dalan apa umay. Hello. Asino daytoy? Ni Martin daytoy pare. Sa dino tayan yaw. Kwa pare. Adda kami ita dito'y punsyunan. Anya? Ay, kunak manu may kayo agtrabaho diti balay paray. Ay, sorry pare. Saan kami gayam ang matuloy itangal daw? Anya? Ay, kunak manu may kayo diti balay. Kuha pare. Inton bagyat langan. Kasta lang ti bagam kanyak paray. Ulbod kamay. Awan pa'y serbi magsarsarita. Ay, relax ka kadig lang, pare. Umay kaminto. Ay, sayang ti 2,000 a piso sa nagastos ta. Para iti taraon. Bakit? Kanti 2 nga upa a manok anapartay.
Saan mo't gayam nga umay da pari Tiago? Tapno saan ang mabanglays, ipadawat talangan kadagiti kaaruba tayo. Unan alakay. Ay, sayang mat no madadaal. Numuna kat awan payla ti refta. Mangilawlawan mat da dya, Tiago. Ay, inakto man kasarita tinalapat. Makangag kanyak da dya tao. Against the loving you. Ne. Sino ti masabat ko? Pare Tiago. Narabyan ka na pan nakiponsyon. Anya ko ma? Anya ti bibiyang mo? At damat gayam inatindaram aparte. Ngam di mo yung bagbaga kanyak, pare. Mangilawlawan ka. Ulbod ka, pare. Awan pa'y sirbim makasarsarita. Ne. Sidsidiran na kadiitan, Martin? Gaputa ulbod ka, pare. Anya. Aglisi ka man dita. Tinlaro na ka. Ayop ka. Siyak pa'y tidanugan. Idinto ta si ka lang arudan tinakabasol kanyak. Ayop ka. Kasyang ti asawag! Pang-aasim, Martin. Di mo kumakabilan ti asawa. Gusto. Pasensya ka, nana. Napunwaan akon. Gapo iti madinga aramid ka asawa na. Di ta kayo manlangin. Agiyaman na bakat. Ay may nagbiniro. Dandani akong matay. Gapo iti panang bugbog kanyak ni Martin. Agyaman ak tadi mo tang kabagat. Anya nga minayatin aramid mo. Naiko, bakat. Nadadaal sa amot ng tiagong ko at dinanog ni Martin. Ay, tiawanan ba ina? Kunam nga da panunot mo. Adi mo kasapulan ti paisuro. Anya nga ita. Dinapunuan kan di tao. Nasakit tinakam ko bakat. Basol mo matlaang. Nagkuna ngamin nga adda na imbag apagtungpalam iti kastang aramidam iti padam a tao. Agyaman kakit di Tadim tengak. Tano saan? Jakla amon no anya tinapasamakan ka. Nana Marta? Imayak, takayat ko nga ibaga. Anakaro ti panakadangran ti agong ni Tiago nga anak ko, adinanog mo itinapigsa, Martin. Nana? Anya aya, tinadagsan anakabasulan ti anak ko ken ka. Tadi mo pulos mapakawan. Tauray la din ang ram iti husto. No anya man ti basol na, siya kon ti dumawat ken ka iti pamakawan, Martin. Pasensya kayon, Nana. Jak matan nalapdan ti bagik. Iso at dinanog ko ti anak yo. Panagkunak, dakkel tinagastos da para iti panakapaagas na. Iso nga agpakpakaasi ak. Tulungam ko maida iti gastos da iti ospital, Martin. Natural nga isakit na ni Tiago. Tamis mo nga anak na. Ay, jakla ko man tinutupan ni Pari Tiago. Siyak itan tinakabasol. Ay, anyangay nga rod, lakay. Tinasayaat. Ingkaagkid daw iti pamakawan kankwana. Iso pa'y ti mo na di manog kanyak. Ang, sige Padasak ti mapan makisarita. Ay, katauan lakay. Kastan ti aramidam. Di kamot ngamin nakapagtepal. Kunada nga rod, no pinagaramidan da ka iti made, di ka gibales. Bayam at tinamarso at timangdu sa kadakwada. Sige, nagkamali akon. Bakit?
Siya kung tinapan iti balay da Martin. Imbagak at tulungan na kayo iti gastusyo iti pan nakapaagas ni Tiago. Nanang. Noonan anay ton ama imbagan ni Tiago. Adanto kada kayon no idarumyo pa ilaang ni Martin. Bayan nyo, nanang. Siyaktun ti makisarita para iti pan nakaisimpati susik na. Ala, tangay si kati asawa na. Makaamukan to nga ruden, ana. Naimbag nga oras mo, ana. Imayak ta umayak agkid daw iti pamakawan. Ayan ta asawam ngay. Sige. Sumrag ka. Taya bakti asawa. Diyak kaya ti makiariglo kan ni Martin, ana. Masapul asungbatan na itilintag ti inaramid na kanyak. Adamot basol mo, Tiago. Kitap no masulbar da ito'y aparikot yo. Agpinakawan kayo atwa. Ket agbalbaliw ka kuman. Ikatemon ti madi nga aramid mo. Ti panagul-ulbod mo. Tapno mailisi ka iti gulo. Sige bakat. Aramidak dayta. Agyaman nagpare. Tanaimbagan gaya man ti agong mo adinanog ko. Awan pare. Kasi ti Diyos. Naimbaganan ti agong ko. Kat agkidawak kumamat iti pamakawan mo. Pare, agpadataan na kabasol. Kinabil nak. Iso kinabil kamat. Kan nabartek ka iti daydakan ito. Idinto ta siya kat saan. Ay, ala. Agpinakawan talat na pare. Uwan pare. Di kan tumat ngamin nagtungpal iti tulagan ta. Pare, tao tayo lang agkamali. Iso pakawanan ka pare. Kat pakawanan na kumamat pare. Sige pare, pakawanan kamat. At iti kwarta nga inted ni Martin. Sobra-sobra da ito nga inted na para itinagastos mo iti pan nakaagas mo. Tulong na kanun kan ka dayta. Agyamanak nga ron no kasta bakat. Dakal daytan apagyamanak. Tiago, agbalbaliw kan lakay. Ikatemon ti panagululbod mo. No makitulag ka, tungpalam, tapno awan ti agbalin aparikot. Uwan bakat. Kat pakawan na kumaa. Tadyak impang pangag edi ti pamagbagam. Kat pagyamanak mat kan ni Pari Martin. Nga uray maditi nararamid ko kuana. Nasaya at lata kanyak. Tinulungan nak iti pan naka-ospital ko. Iso abakat. Agbalbaliw akon. Ikatekon ti panagululbud ko. Taday tati pakaisagmakak. Agyaman naklakay. Tanaka-amiris kamatlaan. Di tay ko maurayan nga adadakes a mapasamak kada tayo sa tayo agbalaw. Nasaysaya at latta tay napakumbaba tayo iti tunggal maysa tapno maliklikan ti apa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Manzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag ng oras kada kayo ang